Rahmet olsun inanın sizge, dinler bilen bilimtede Allah'a şükür buna oğul için yanıp giyip yaşatırgan kişi Allah'a şükür kişi konsertine basıp paranlar bozgan yıl etken idi. Bu yıl etmedi var. Bozgan yıl konsertine basıp paraganlar idi. Buna vaazda koyşan iki klub kadar kişi jıyla Allah bilse şu vakit meninde maksatqa erişken bulurman degen sözünü aytdı. Şuna göre bu ilk zor tilek. Yani konsertqa degende şolay bütün kişi kile, bütün biz yürü. Vaazga da şolay yürü olsak idi, vaazga da kile olsak idi. Hem buna aytkancha bugün indi Sarmandan esişe jarlarmın ikinci yıllar kalan. Başta vaaz söylerim, ondan biraz jarlar tecrübelerim. Sarman boyladı. Allah'ın rahmeti olsun kilesi yılga ekonomli bulayken Allah verse Hazretine çağırırız. Artist çağırırası yok. Şu ayaktan bu arada devlete kurmak. Biz soramadık, bizim etme kadar sonra. Biz gideşek biz Allah verse. Yarar, eğer de sorular bulmasa bizden bir bugün indi hazırlangan bulak var. Allah verse, әлеге bulakni o'zingiz taqdim etasizlar. İnşallah bizden Esen yılga oğlu halkına degan bulak indi ol. Allah verse mana bugün şuşunda kirgende kimler şu avuldan, kimler şu avulda tuğan yoki şu avuldan chiqqan har bir kishiga endi bilet to'lashindi. Bu biletning qiymati bek zo'r. Mana bugün sadaqa to'g'risida so'z borsa da aning bahasi ul bek ulug'. Shunga ko'ra biz endi bugün niddiy formada ishlaylik deganda kengashdik bulak formasida ishlaylik. Yaxshimi? Bu bulak avul kishisini kimgadir bo'lashar. Uylamag'iz, mana shu avulga barakati qo'ysin, shu avulga iminligi qo'ysin. Kimdir Alloh yo'lida umra amali qilib, inshaalloh shu avul xalqına duo qilsin uchun, yaxshimi? Mana shu yerlikka duo qilsin uchun. Albatta uning tartiban Ilnur abi o'zingiz aytirsiz, anlatırsiz. Mana mendan bulak bo'lsin deb bir avulning kishisine umra qilirga putyovka o'ynatamiz bugun. Kimdir baxtli kishini olashib, ularga biz endi сөйләшеп o'tiramiz. Onun mutalilarımızga pasportlarini ishlatirib, qo'yishdan borib, yechib borib, endi u kishi borib, umra qilib, endi mana bizning avulga barakat surasin deb, mana albatta bada shunday barakatli turmush bo'lsin, barchalarimizga esenlik, sog'lik bo'lsin deb shunday tilak ekan. Shunga ko'ra mana 60 yil bilet dedilar bizning endi klubda ishlovchi qizlar, kitobxonada ishlovchi bizning qizlarga bek zo'r rahmat, Allohning rahmati bo'lsin. Endi men kecha da aytdim, bugun da aytasi kerak, shundan da mana Alloh taolaning beruvi, dega niyat bizning niyat, ammo lekin Alloh taolo berishi, Alloh taolo bermasa da nida bo'lmaydi. Meni Alloh bersa, yangi yillardan so'ng bir oydan shu klubda bizning remont davom etishadi. Ol endi klubning tishqi yoqlarini chilatib, turib, yangidan kreslolarini butunisini olishtirib, bir yangi kreslolar qo'yib, Alloh bersa bu yil avulga yangi fakt tuzilashadi, medpunkt deb atalaydi u. Şolay yok, mana fundamentlar endi yasaldı. Biz jeygayndan tuzib bitirib deb urush qo'ydik. Bu Alloh taolo butunisini berishi. Bugun shunday asfalt yo'llardan yuribmiz, suv bor, elektr energiyasi bor, telefon ham bor. Alloh taolo avulga shunday barakat bo'lsin deb aytasa kerak. Endi biz bir necha hadis hazratlarning ko'chtash kitoblar, eski kitoblar, Qur'on kitobi bor. Mana madrasaning 25 yillik yubileyi bo'ldi, To'qmara madrasasining anga bag'ishlab chiqarilgan kitob bor. Bizning endi kalendarlar boshqa shularni o'ynatirmiz. Endi bilet taqdim deyim, sonunda mana bir kishiga biz umra qilarga shunday putyovka o'ynatirmiz. Mana kimlar bizning avulda shu butunimizga bilet bo'ldimi? Bu bizning klubda ishlovchi qizlarda endi butun kishiga bilet bormi? Biror qizlarmi? Leylayda kel qizim. Layla. Bizning bu avulga qatnashiq shunga ko'ra. Mana butun biletlar shunda solingan, mana Leyla hozir chiqadi, Leyla biletlarni oladi. Siz bulak ko'taramiz da biz bilet olamiz degan yaxshi. Umra oyida. Umrasini birasini bulak etar, kitobini qoldirib. Tak, Leyla mana biletni oldi. Hozir men nomerini aytaman. 88. 88-nomer. 88-nomer kimda? Hayruza Pasha bizni. Hayruza Pamadini kalendar. Onda kim? Leyla'da tağın bir bilet alırız. Nomer 20. Ravza Paşa'ma.
Tag'in bir kalendarimizning ikkinchi bilet. ikkinchi nomer. İkinci bilet kimde? Liliya Paşa'a. Leyla ol tag'in bir bilet ola tur. Birinchi bilet. Birinchi bilet kimde? Kavsariya Paşa'a. Kavsariya Paşa'na Hazretga isimler kitabı olaydı bu. Fiyatını kitabı değil mi? 66. Nasıl peygamberler tarifi? Musa aşağı. Musa bana nasip etip elde Musa Allah'a Hazret de olur arabasına oldu. Amin. Musa mı? Mara medresesinin 25 yıllığına bağışlanan kitap. 16. nomer. 16. nomer. Bik motor kitap, istelik kitap, böyle yongağına şapka kitap, o sanavlığına egzemplar, şuna göre. Rahmet özümüzge. Amin de bizning. Kur'an-ı Kerim kitabı. 19. bilet. Ralif sende mi? Musa aşağı. Musa'ga Kur'an точно Hazret bola ekan Musa. Cemaat hazır umreni çıkarab diyem inşallah. Cemaat bu biletqa umre inşallah. Aslında bu sayılır. 8. bilet. Sekiz. Nuriye yapar. Cemaat tekbir ederiz eyde. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahil hamd. Eydegiz eyde opa kidegiz. Evet, mana Nuriye apaga endi barabizda bilasiz, Nuriye apaga bizning umra qilarga putyovka. Biz endi ularning orasida yangidan siylashib bitiramiz. Hali ish ko'p Nuriye apaga Alloh bersa hozir. Zagran pasport ishlardan boshlaymiz. Shuna qaraymiz, shu putyovka bilan borib, umra qilib, shu ezgu o'rinlarni ko'rib, avul xalq uchun, o'zingiz uchun, oila uchun duo qilib, so'rab, eson-sog' Alloh bersa yana qaytarib olsin. İlnar Allah'ın rahmeti olsun değil mi? Selametlerin arkasında var olmayın. Yalan anlatırız. Bu faktında oyladık. Mana sizin tuğanlar bolsa mesela bu umre sizniki, sizin istifa kimgadir o'zingiz uchun mesela berib, sizning uchun umrada qildira olasiz. Bu sizning ista, yaxshimi? Bu sizga umre savoblarini nasib etsin Alloh. Yo'q, Nuriye apaga telegram shunday ekan, yana aytadi. Qarshi tugul. O'ynatib, Nuriye apa o'zi shunday deb aytay ekan, avul xalqqa borsin deb aytay ekan. O'zimning selametlerim yok benim onda var. Umre savoblarini nasib etsin inşallah. Aytay tag'in bir. Ayda. Endi bo'ldi degani, maşallah. Otuz 9. nomer. 39 kimde? 39 var mı? Maşallah. Sizde mi? Men oyoq turolmayman mana пока kimga bo'lsa da oyroq kishiga qadar aytasiz. İyi Allah Teala'nın böyle basık. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allah'ın rahmeti olsun. Birinci sözünü aytayman, cemaat bütün tilagimiz şuydu. Elbette birimizde zirti bilan da barlar. Şolay bit. Bütün tilagimiz şu avuldan namaz okuşular sonu artsın. Kur'an okuşular sonu artsın. Murojaat tutuşular sonu artsın. Hem umrege, hajga barışular sonu artsın. Şuna göre anda barga hazırlanıp bitasiz yaxshimi inşallah. Bir kişi de hazır tugul,
bir кешенең дә әзерлеге юк. Моны инде ничек, нәрсә кайчан икәнен үзегез белән яңадан сөйләшеп бетерәчәкбез. Аллаһ Тәала бәрәкәтен бирсен, исәнлеген бирсен иншалла, насыйп булсын, яме? Амин. Сез чын менә Аллаһ Тәала сезгә насыйп итте. Инде менә апабызга да иншалла барып дуга шушындай зур бүләкләр, күрсәтүләр ясыйсыз. Инде авыл халкына да Аллаһның рәхмәте булсын. Үзегезгә монда инде менә Курбан куеп иншалла үзегезгә, гаиләгезгә матур итеп укырга насыйп итсен булыгыз. Аллаһның рәхмәте булсын, яме? Мин куркып кына әйттем, дөресен әйткәндә, нәрсә ничегрәк булыр икән җәмәгатьтәге бер караганда бик кыйбатлы бүләк, шулай бит. Куркып кына әйттем, ләкин Аллаһның рәхмәте булсын, бик эләктереп алды, чөнки бу районда беренче мәртәбә. Районда беренче мәртәбә моңарчы без күргән бар иде. Дагестан җирлегендә, башка җирләрдә мәсәлән, ләкин районда беренче, Аллаһның рәхмәте булсын, шушы башка җирләрдә хәерле дәвам булсын иншалла. Насыйп булсын безнең районыбызга да дини булып, бөтенебез бергә бердәм булып яшәргә, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә шушы сугышларны бетерсен дә, балаларыбыз, оныкларыбыз тыныч, имин, шөкер итеп яшәүчеләрдән булсыннар. Амин. Аллаһ рәхмәте булсын һәрберебезгә. Сезгә Аллаһның рәхмәте булсын, дип хәзрәт сезгә. Инде авылдашлар, менә күрше авыллар башлай дип килүебез өчен сезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Шуннан да дип хәзрәт әйтте. Мин узган елда әйткән идем, быел да әйтәм, кичә концертны басып карадым. Шуннан да халык тулы иде клуб. Менә әле бүген барыбер вагазга кеше кимрәк, әле буш урыннар бар. Шуңа күрә безнең максат шундый, менә вагазга килгән кешеләр, концертка килгән кешеләргә караганда күбрәк булгач, инде шуннан да Алла бирсә, максатка ирештек дип уйлыйбыз. Бәрәкәтле еллар булсын, сөенеп, шатланып, куанып яшәргә булсын. Аллаһның рәхмәте булсын. Әле хәзрәт бүген кич белән инде Күкмара үзәк мәчетендә шулай ук вагаз сөйләячәк, бәлки туганнарыбызга, якыннарыбызга хәбәр итәрсез, анда килергә дә мөмкин булачак. Күкмарада яшәүчеләр кичке сәгать 6-га, кичке сәгать 6-да. Инде хәзер барыгызны менә мәчеткә чакырабыз, өйлә намазына. Исән-сау булыгыз, сау булыгыз.